Nona por pier thelong ajara sonta phere mimi athe gari motor ke veka tum kono aning hang tik ke pachat pena jok thanga dai avi pinatum aphan ke patong te kang pen kisung ke chetong nang atum dope khangjang Lasonsi Lumbajong constituency ke parlo manja pen kilometer kep kahilo disama lakha ke thom rongbong tiso arong amekar karitang khoya bela pen nirbon rong hang piatum asupu babu sing be artaninkan inkora troxi aphan kedam tang theria chiklo niphai inkora phoni ada por phai trok ra chitim apor mithanga hempen saikang da damji pu towar kedam bom apor hut aphiana pen dampara truck ke patong tekang phit ajok aring hu sonanglo bonta labang so por hut ma jokta adungarai kavidet pen ajok ke patong tekang adampara truck aphan nep dunlong medetlo tong sekot pen ahema sorla pen adona ra batung birtalong si aring hu ke so Babu Singh Bea Phan, Diphu Medical College and Hospital along an Sekelangji Phan, Wanlo. Bonta Ladaki un e Pajok Adona Rabatum, Akia Dat Kavipen, Uthoda Long Kaprek, Sekachelang Ahemalong an, Kiponji Phan Ajakong, Avidetlo. Bonta Kiso Bang Ahir Ketanrak Ajok, Balipatharalong, Ki Op Adowai, Kaselampen, Sekelang Abangpu, Siamalong Ansi, Ponlo. Bonta Hadakta un edapsi. Nona bangki mithanga hemalong si wan pen kiso bang pachichak nang kok luputa a hema soratum pen than pachini Babu Singh be nona mat asomar tum antami bikrailang bondala puson kisung kachitong pen asomar tum aphan kachelana jila pen hemrit kachelana ji aphan anta kisung thektika sonsi dolo jesemet langdam lepute pini penap kichoji aphan anta kisung asonsi do Lasi puthot se kachelang ji aphan tangka kadure ajok Karbi Anglong Autonomous Council kija kithe kiting jesemet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MSc Johnny Timong lapen kithe kiting atum nangra vek thapusi kachuningri padopon Alang tumbang nang pulo nitum bang phan ko ani ta pamidin lota nang bang ko pulo ma non nitum ini batai hini ke thom ke open siang thek chelong lok ti seta nang phan bang chiklo yon thom an ta para lo Lasi non anta mane ang thega bede jalbo kachira bi phan ang thega bede oh tangte ladakh ahem ge nang litong hemai pul mama nang lipen mane kiri kalan bang dolang ma aveglo nang lian chol ge di ni akleng silo nili bong tum bahani dalang inut bangke lata apang person te non ladak bangke non nang liso de lo ladak an kiri pene ke komasi ri igbom lon te non bangke Betul betul lah. Kibir somar bang lapu hajara peni cudun lo. Ke non hem sor bang mithang ta kicu kejun lapen osmar peni ta dumet di osmar peni. Akibi bang non atma running lo. Akleng bang non tin bosor running. Oh akibi bang atma bela. Atma bela. Tame tekang kok si. Oh la osmar tekang kok si hem sor bang hajara peni dun po. Oh nang li claim un edel gedi. Oh claim un edel. Nili bang si osu peni cu anon po sanjal. Oh nang li kiso det bang sang ko osu ta ura thunang kok ya lo gedi. Apa edel lo. Munit siap edel lo gente. Tangte nang li la non ake hai Dr. Tuliram Ronghang aphan nang li pini ka chuning ri son duma inut bahani phasata men ni li la so alam bang ke kerap na hang pitha pe ni pusta me chuning ri lo seta maduda ni li phanang claim pi bang bedal he ani li mithang la chedam nang taun e gari pini ta che thabun e son da la si non ile tuma asar lo Tuliram Ronghang ke hai phasata me chuning ri lo la pen inut bahani ke theke ding phasata me chuning ri lo la nili kisu chelang phana sap su bag nang ra pasonte la bang si sao kadang di La pen ning ke me pen kerap ke paji dunji atuma phan screen along ke paklang pon account number 74670100191115 mobile number 8413031496 along ka humri ji aphanta kachuningri padopon 2 News report long sodar inti Karbi Anglong live